Lanjut kadang-kadang gilo. Itu canduan ko. Mami. Oi. Mami gaya waang. Ha? Lanjut 10.000 manggia mami lo. Waang orang kalau nak manggia mami itu lanjut 1 juta sehari. Waang lanjut 10.000 seharinya. Manggia mami lo waang. Kamu ngawaang. Kuala dulu mau angko. Tak usah mak ya. Tak piti mak. Untuk kan ada ang piti dah pasang do. Pasang orang ko mak mengada ang piti siang ko. Nah ibu yang pasangnya mak. Untuk kan ada ang piti siang ko. Buyang kape ngabuburit sama kawan-kawan buyang. Ngabuburit pulo gaya waang. Raung-raung panjang ngabuburit pulo namo de waang tu. Sabu aja lah raung-raung panjang namo tu. Iyo raung-raung panjang mak, tapi kalau namo istilah orang kini itu kan namo ngabuburit biar keren lo buyang seketek mak. Amak gaul seketek. Sama siapa i? Sama si Andi, anak Tejun. Sama laki-laki jo apa ile? Hah? Sama-sama cap lonceng jo berdua baru? Hah? Ndak jo padu sinang bonceng diundang tu doh? Hah? Hah? Ndak jo kami menantu den tahun ni ko bantu doh? Hah? Tak kira dah habis tu limit ang bek ko leko. Ndak je menantu tahun ni ko. Ndak punya pacar juang. Dia mak aku. Lah jadi buyang nak baca cewek doh. Hah? Kamu bonceng cewek pula gitu. Bilo laki-laki status jomblo bakari dari badan aku. Hah? Aku salang punya cewek saya sekali gitu kan. Aku ndak ke mamang bagonca semua cowok juga. You punya nak punya cewek dah mak tu sialo kamu yang fit di bawah aja nak di orang beko ditampalan buyang dak pak orang beko. Sembarang di bawah aja nak di orang. Tidak mukrim mak, ndak boleh ada membawa anak gadi orang sembarangan do mak. Tidak mukrim. Banyak gaya sajak tahun dulu mengecek cari cewek jo ke cewang. Ha? Sampai kini cowok jo nang bonceng di belakang endang tu baru. Dia minta lah buyang piti teh mak untuk mengisi minyak. Tak ada mak bawa piti gini doh. Piti di rumah. Ambil piti di rumah dalam dompet hadiah toko Ameh tu ya. Oh iya. Buyang ambil situ ya mak ya. Yo. Terima kasih mami. Kadang-kadang nih perhatian panas si buyang kok kan kalau berjalan dari belakang bantak bencong le lompat deh. Bantak laki-laki betulang lunak jalannya. Hah? Melontek-lontek pinggangnya kalau berjalan model itu. Jangan-jangan buyang memang bencong mungkin enggak kan? Ih, titus lah titus. Deh, tadi sakit kulit buyang gue ya. Deh. Keluar ke talung. Keluar ini sebentar dulu kan. Awas teh, rem buyang belum. Hah, si buyang dia ala di dia tuh. Tadi ada banang jadi orangku, anak ijaku. Maaf buyang teh, hari buyang sakit, lah keluar kepala. Itu buyang, dia ala lari itu. Apa itu? Buyang. Dang, maafan, hari buyang sakit. Bagaimana? Badek mengajar bana anak si jago gua. Hah? Melaki bana anak nalun bakikahan. Ditunggu ano inun. Tuh, teh inun. Dia tuh mangate. Menggaya apa pula inun kecang. Lah jalin nun ditunggu na dek si buyang anak si jatuh. Ha? Lah tekang-tekang inun sebentar ko. Ha? Menggayang sabi ni nun tu. Ang sangko indun ko artis media ada ang nabulan-bulan na tesarok mo dili ko. Ko dilawan lah mo bek ko mah. Buyang tu sakit paru itu teh. Ha?
Di mana tasapi? Tasapi ba maknyo? Sakit parui. Nah, ndak tasapi do. Tasapi tajalan tangan sa pari. Hindi, sara late. La paya ada de mengecek. Ibulo ang chala niya yo. Di malang banana si kau jadi nih. Ya Allah. Ibu banana chala nasib kau tersalah. Yo, tersalah.